Tonight, it's a Atalo fatu Erika, famuina o lea ua embui malai pa ua atalo malai fa lea fiafi. Sia a nonu so fu manuia sina mai taiti I meia so fu manuia fa atalo fatu I lau fionga le. Palitua, watching from American Samoa fa tai mo leoso. Kiunga paua, mahalo si Nico loua. Tai mafuta mai a o leoso. Paleni kolo, mahalo le so fu manuia, mahalo ni. Rosa se fulu fatalo fatu lia fale afa se fu Maria brother Pedelicia Maturino uso tango e siaki fola umbedi o lo que fie lo inga lau the YouTube studio pambole se spot pule yala tu putsala fatalo fatu lo sita patu laina tu yang F Pacifica sen malo ya de te sing se la posa so I fu manuia pa sai mafuta mai Marianne la pola so I fu manuia ma rosa pola tale gavalo o kaya fayoso mata mo fiel ko ka penganga fo ia mo Samoa Silvia Ayen so I fu manuia George Lomax so le tele so fa fai palang dia tatu fai saima Justice Smith so I fu manuia oh pizza I my fight Patalo fatu lo telenga te pau pasalafa mano to o papo tasine tamari I foi bitu malo si mertato ai ngai o melpone se kai safu pasa se fu manuia malu ainga makelani fa talo fatu to tai tu ave malo Petri Nika so I fu manuia Miriam Mamisa so I fu manuia ha tai ma fu tamak sa ina to tahu ko mende fa de okere ka ko ole de okere au ya lo ma mende fa de okere me na fa de hello pizza Pero mamá ko mere ku mere namai ya on sai me asu kang kwasi mai li ngaro pa apa ko I mai me so ro kire ya kau fa le tele tu tato ya mo ro le on sa sai le la pale mai la ngai isi kai me o ko lungo le ka ko YouTube vi kau fa le langunga le kam ya ole sa tu fa funga mai inga ya South Wina le da ongole no futu mau le hostel ya tatu ga ongol kolisio Samoa ya po Sam ko fo ya wata sine kolisi ya bisa ole kolisi lava nei Samoa bua de taimina tu to ta se Samoa fa tu metemi o New Zealand ya ai ese mai tatu kolisia ekalesia bisa fa vai mai lava taimi o ya por pesela le ma ngai re usunga le no ftu mau al tatu wa onga kolisio Samoa
e wa pele o ngale sa ka wa mo ye to tilo to mai pe sa fa mo me fu ka wa ye ko keli pe a uma lo mo thì kau siap siap ina vai tai meu ya sa mi kau testa ku kama polang e wa pele o ngale sa ka wa mo ye to tilo to mai pe sa fa mo me fu ka wa ye ko keli pe a uma lo mo ya la sek ya o te tulangal na ne fiafi i inga matango fie foi e se lo fie nei pese a e le o tatou ua manu malo ai pe tai e mafai ona o Yesu e kasinga i pese manga ya wa fun fa fita o e fe lo mo o le nei vai tau o so fuanga ia ngalo sa wa ngofo ia wa e usu e se manga ya o mai so mai na fina o le tau le tau o tau lo tatou atua ua au mai tatou e ola le mana ia e manu malo mai ia ona fa pelo lea ia la se liwane fainta le sila mai mo mai fo ia se tatou ainga ia po tu fo mai e o se tatou atunu ia e ui lava o runga le upenga te failangi ia ai le mfaino tu ua ilalo pe ma fa ta ma fisi fo ile tulanga ia o le fa alo ile mai tau atu ia ile sila mai mo mai le malo se tatou atunu ile mai ai ia o sauninga pa ia le nei aso atalo fatu atule fatu atau mai ia o ke msalo ia la le ilo uma kwa ko sua fa tai ma futa mai ia vi ia le fa tai ni le ma nga mai ia sa foi fai nei ta mai fi au la iti ia fa ko loka ko o ia ke le news manga nga ia ke le foi news ka ule manga ia ko kalkal ngoi wai ia ai mua na aver vi inga mal fa tai le tua ia ka pa sei pu ava mua le tua fa i fo pe mua le yaso ia ka ko fa fo i vi inga mal fa tai le tua te msalo ia wo sa ia le tulanga foi ia i fa manga fa le nganga le yaso ia la fo la le tua ta la fo pupuni o malu ta po ia fio atu malu so ta tu le nei tua ke lopi ia e fai ta po inga fo le tua mo li fa tai le tua ia nei va yaso mal nei tau sanga awale ko lu va yaso o va yaso fo to lu va yaso ia male afa va yaso tato o Krismas ku sala a ve ese va yaso ngi ko o le weekend o le va yaso fo o le ka ko la si weekend nga po le o va yaso mudi no bas va yaso mudi ka usang al va yaso mudi ia ona tato tu va tu lo le Krismas e pe ona tato masani le ta usanga male ta usanga ia ke le up makala matulanga Krismas ia e fuai le makuoro so fuanga i pe fia o Krismas le wa ia atulanga na fa tai le tua vi ia lona suafa sidi ese lona lofa ele ma fa tu salia ia ka ko ki nganga kele me ai ki nganga pula au fa ikua ko mumu wa fa mai wa ka wa ka so fuanga ala tele ta maftanga to mauta malawa kele popo uru fa wa ma kwa pula koko ia ole kolo ole o ia ole maukengi ole sala o le mo kamale lo ku kama yang ai mau ku mau ka ye fu mau ngai kama ilau ka lo ku ma ku fa le fa ile wa la u au re pakal ma ko ai ngale lu au so le ke fa ku le mere ye o ke re di ia ma ko ina pa wa na fa lu au ma ko ai ngal mere ye me fo la le u fa pela pa fa ka wo se me alu fa ka ka vo ya ki si ma si me fa le lu ka la se ia ma lo ta po ina ya so ia le tua fa tai fa lan au fa ngal ia le tua ia mo le fola i tapinanga foi ia wa lava le tulanga so fuanga fa le nganga ia wa tato ia ai le tino male ai po masima ia marke ke poa e fa ausi ia mar papakiu ia lo so fu fa le nganga ia ai me ai fa le nganga e fa fanga mai la e talinga me ngai fa mai e ka hua la fa longo ia fa te ngese ia lau tala noa ia fa ka hua la fa funga wa le upo le tua le sulu yo vai ia le malama yo wala wa o fa ton fa poto ai ia lo toma malu ia malo fa ta va le upu ale tua ia holingi yaso America sa mo man ia ta pinanga to sa pati tai au
ia ke lo foi nga foi tulanga masani lava lo foi pesa fai fa pusa se konga ngiwa se ainga ia o te pole la si la fia mai lunga fa penga sa se mianga nga fai popo ngai mai fai fa pusai ia ala kulo kayao fai sa kalo fa manga lo e ko fai ia wai e ku pa ka ku ia le mau lunga o Samoa ia na tulanga fa lupe ia tu tele mai tu taulangi ia ole ale o ia fa talanga ne fiafi natu ia ole a tatia pa ia ole tunu ia taun fa pa ia tu malo se fo manuia ia la fenga luenga ia pa ia fa le malo ia me se fo i malu fa le tunu ia o ia so kele le mau good news ai ka kele move on this week ia il taso fa mo vai sonei lesto na inei ole a fai ai au kilani au ke emisia le nga lewa le o to tele ni avanoa ole masania tatu e se ilonga e laka o pio ka ko last minute pe ilan melena tupu fo ya o le si kai mu kupu so o le wato ni sitamari ye le pu kinga kunga ya wakula ya mana na o ya ku le laula wa kumu wa fully booked manga ku ala nga tu di tase tato nei tu sa mau le tina le fai o nga full perfect usa full perfect ke ka mafa lava ke masala po se me o le luas fulu to nga me ai esela ye ya me se t-shirt me mo seafood mo me ano ia makulanga la ma mo po amboa si pipi o le workflow la luas la lima futa la le fa so ta i le numero le o ngai lunga o Facebook o lua tasi o iwa tasi o fitu o valu o le simpo yo numero le o lua tasi o iwa tasi o fitu o valu o numero nga le ofisa mele mo sa tike mo o tole na tau meri mai ia nga wo kanga va ko kire manga ai puk mese me ke ulanga lo a tola ula ele le ya le vi sa o wo ka fiu de mere me ko kai kai la ko kai kai la ai manga konge ko ngai o fiu e fa ka ai puer kanga ia mana ya le va no le o vai ku na sto na ilis fa mo le sa ma tau fa la ta o vai ko to fa la tinu ia manga ya fo ia wa le to fa la tinu o se ona fale tuot fala tai e sel manga i pe i ma disi fai pure ngo va ia koi il fa mo le fai ma tu sa ma wan nafi ia se vai manga ia mo fo ni ava no e felo ai ma ta io la tu o kai mingi e rio e ko kire kala ngo ni fa por kiki and especially ya ma futanga fa pe ma tina fa pe ngela tu ele o ni fa por kiki o i ma ele nga ngor fa fangi ma ka kial por kiki e for kai mo por kiki a mai me fa pia e fa ta u manga kurva ya solente ni ia peanga foi aku sa mata uma futai foi male fionga fale tua ia mai ava viskota ia ole fale tua ia ole fionga atu ia ba bel manga ia ka fia ka ko suia nisi mel temine ai afa pe puk sau ticket fa so ta ilo tatu no mela dia ia manule mo la vano asto na nei limas futala live band tu sa mau open le ka kupa ia ai le foi ta mama tina matua el wakua le ren para kwa fai ku le wheelchair ko inga malo makua fai le fo male lau ka ko fi fa ta se le po ia kulanga la ta maftanga ma le foi le o le tina o ke manga ka o le tina o ke manga ka o se sifa ma ia ka o le tina ia wa fai nga batoi si kuea makua si kuea ia lesto na nei tu sa mau Manhattan ia mo sa wa no po sa lau ia po sa tike fo so ta ia pe ke meri me ki ngo kong le ba ku ngumela e ke so ka yo ia manga ya lo bi sa ngo va ku ngumela lua o lo fanga solo le tato a pia freight langa ringo ba ko ya lus container ka lo nge ya luso ya to le fo ole kele yo feedback le le mai tato freight le ale pia freight services ya le puresili le fionga to le fo te vanga sini I love this guy you know ese lo fie kangaka inspire encourage o lui o lo fia in tanga nga lulu e fi na o ke va mai ka winga pe ta mali ne la tu so le ke le pe malo o ke va ai ko ka Facebook o maka mai pongi sa la fu ka sa ko iko ko manga po o la ve lo container e fa va singa me o ye ke lo ari sambo o wa le va no sila o la va ya te vanga e le sta mali e le va ke nga malanga mai sila ako va ile tu langa le si tia le ya o lo fia ni tupu man ta mali o se tato tu e fa pia e ngā rurue, e whinau, e sa iri mālo.
Wai elis tangata. Inga pawalanga mea lo fai inga fai kiwa. Pere leise mea pere anga e fai tiwa. O le ala lelo fai koi. E kele ia au onanga. Ia fafso tai numera lea e mwhainga ave la tol vaalele. E mwhainga ave lalo le kako. Ia kako ia pole shipping. Ia e mwhainga avatu ave tutuila. E mwhainga avako ave ia kako sa motu to tasi. E mwhainga ave la to au nanga i tonga. Ia wa mako kako. Ia waso ngafa umata to manai a inga konga. Ia mwhainga ave i toke lau. E mankuala, ia e fure wa aka ko toke lau. Ia wakula koe ia leo nanga nga. Wa alele i meo tūlanga o ako pao. Ia lo whanga so pia. Awa te fsiri mali tau. Olo maua ke lakwa ki lua kalangole nganga whasa mo pe vidi. Ia ngaka umailia wa leto tolu wa yaso. Koe ruwa yaso. Ia ke ia sko inga masiro mo kuwa kuwa kse ako pao ki ofo. Nga ke unga o ngā solo inga ima ai fale ai ngā solo. Rae ngofo mesko inga sa moaile a vese la. Si ako pao wa whape wa kuwaile sea freight. Pingi la ko pa ula ko akumu ave sela wangi la me fia ya vile mosto ina masilo motor Christmas ia manisi fo a inga sambo ia kala masinge ye fo ne tau sanga ako ila usa ilinga malo ine ya tunu ia po wa mai la usa ilinga malo ia malo fo tai fo ila tunu ia la bonanga le tato pia freight o ka pe le va o manuka pe le va Roscommon Road ma o pa road te ila wala ia o le tresinga lo la ko lunga ko paualia o kako funeral service o le tatou te ia Sofia fia ai o le meo ke fia fo le unanga lea ona a fa peo ke lo se unanga le o ke deka kai o ka fai lo atu mo ia o le kako for a funeral ia o le unanga lava tu puma tamari o se tatou tunu ia o le tatou te ia le vai tau Christmas a o le upumoni lava ia ele o mafai ai ona mo ele fa peo mo ko le tulanga fo ia ole ufutia fo yo a inga il malanga al malima leo ti nei vai tau ole mau al vaenga lea our loved ones deserve good send out or something like that ia fa so tala to numera lea ngai ela ko Facebook page affordable funeral e pu lea ia ma one e tamari i Samoa o luatasi o valutolu lima iva fitutolu fa festo sta ia pe afa pe fo ia tulanga lava le unanga masani e watu fo tino maliu le fale a mai le fale mai o le service atoa ia o le tulanga fo ipusa maliu ia e design nala pa mo kasket le lunga i langa Facebook mo wa ai le ko inga pusa maliu le te va ai o ko fale le design fo le pule pe ko lo waka pe ku ai le mana ia so ta ila to numero le fa fsiri ia vai o le kam ke Christmas ia ai mana tuo o le kere fo yonga ia inga o Christmas ia o fia ngai fo i matulanga fa pea ia ono le vala o ia le atua ia o kako ia ele fai lo kwasi si o kako fa pe fo la nei tani o e mai mo mai ia wa fia fo i malanga al maliu po le vala o ia le atua ia se wa inga nei vai tau sanga ia fa mai si atu fa pa ia tu le nga fa ma fan o le atua ia inga fo ia wa le ia so i fuanga kako ke ile o so i fuanga tu mau mai paulo ia wa lo woti lo manuia lea a lo wola ia wa ya ke viso lea so stangata lava e mautulo na fina ngalo ia pe kali kongu fo le fionga lea tua ele fefe le oki wa mai paulo o lo woki lo manuia lea wa lo wola wa ya ke viso lea o nei popu nga ma sangia ma le vave ma vai ele fa atu salia ia le mana wia tali o le wata pena mai o tatori so kau ke ora la longai but there is something kuak itu atu ia ole kan masuk kikir aku ia ole o tulanga na ile lo fo le atua ia te tatou ngi me u maka ko ke fai ngi o langa ele o se soi fuanga tu mau pe ia ya sai bai ko sila kula ko ingangi ko ngako vai aku ila sto eo la ko inga tu lai pa e sen merenga pingi mera sto engi bo ko fai fo ia fikara ko inga mo sai merenga text mes kamari ile lango ya okay se uma fa pese ku fa sala ya ko fa sa o le good news
Wala ko wai mela ula. O sila mela ula. Always sao ke encouraging ai na fa nga fu nga i o ya lo ka ngoi au le lu ko vai mele ula dia e lua cha la lo na cha ke masalo le ula le ko kiki umar ka usanga nge ko vai ko ula ula ia wa fa tu ina ia we ma tu ai me e se nga ula mal maka nga ki maka la fa ku mai wa vai la le ko ula la ye ake lo fa ko vai la u fa ko ayo ye ele o le ula fa ko ele o le ula o nei le fiafi o le good news le lo ke manga ka va kwa alo lo tatu ka ko o mele ko ngai de to fa ya le fionga ya pesta ya feta workshop talo foi la fionga ya mawale sa no foi filo ai foi male ingo mo manga va mai o vai ku ya ele lo po se aso vai aso nei po pe umal ke mo ko vai ko vai ku la wo mane chai sile youtube pare o la wa uma me wa meet uma me uma ai la mo fai le YouTube studio lai na ia e lai algo ya fita la foi le ma foi le foi le lava o le mala ya lai fai ai o le good news la lo fa koi o no le ko ka mo fai unga ia ku e to atele la to me le lo ke ka e vai si usole ya mai ki si usole ya mai ki da men ese lo fia ya mai ki da men a ko vai foi e fai o fai ngar winga e ke vai ko fa nguka sa foi ke pua sa foi le kuka ai fai umanga chanu kasi le kanga ka lo ngai dunga o fa solo nga o mai ke se lau man tupu nga followers dunga i e ma se so ye o le fuka fa se fu o ngai ya kai mi matcha no ma le se ku o la lau fa ku le ya watch hours ilunga le YouTube o lista mari ila ule ka ua ko suafa o la wa mane chai o isi la fa kari la ko o la fa kari la ko watch hours o le lui chau mo tau ia le ka te meri mai le wa va ko ngoku runga le disi nga ko ngufo ya le disi ai ko kere o subscribe ka ngai runga le disi malesi mea are ai nya video ko runga la YouTube e mai mau de time e ke wala ngai fa fe ya watch hours e mana o mia o le ale me ka o fa fe watch hours o so on ya video fai e ka fa fe ku la o maka ka ngaka a sure la video penga le dua se penga komingo ke korumingu ke ngai fikare le kula longo winga e ongo sfumingu ke fako akasi le kula longo inga play fa fia kas e mana ambia la le load o le process mudinga o le afe tangata ngo va ku le lisi o e lava la o le ale mane chai sai la YouTube le ka ko mo le YouTube o ke fa fe kai la nga ula mai tangata la matanga au ke fa fe kai le way you show you man bia le wo mane chai la ko YouTube o le afo tailo e ikanga ka fia kama mafa mo ia e ikanga ka waleva nga famous waleva nga aele o kai kaya meri mai sisi ala ke vai kula ko YouTube o langar ka sela mang kupu ka kale lai maka lai subscribe e ikanga ka va ku ka ko sela e le kai ngo le afi ale au ke lo le i ale mai sisi meri mai mafu mea o ia i fa pe o famous kele o ese sa o ka ku kala so ta cho ia ta mo fai pe yo yo nga ulau monetize manga user wa ye bele tamari ile ya mo afadili o le famous ya mo afadili lungo le TikTok le wasawa lo va ko ku le ya ala wa ko nam pa si lungo le YouTube mo mira ko tamari la ya hori te sambo so me la ku nga watch awa so le mo ala video ku ngomai buka ngaka and that's it e once I monetize le YouTube ya bomba e ke le ko popole pe ko ave subscribe pe ya so o sa me ai fai e fiki mela ku pe machine o mata only different i ka ke pesi la ngor pesi so se pesi ngal ko du fami uki manga kuala e play fa afia ka ngaka le pesi fa ko mo le kula kasi a ole live pe ke live fa show live fo le e ma fa nga e live a ko le kula pe kasi ka maka le live a ko nga kasi le kula e ke le aku nga worth ngai lo le pesi o million nga viewers angar ka kasi pe ka ko mi so that's the different a ke lo fa ko le ngar pesi so le good news nga mo le neke masi o le lava fa awa le lisi le lungo Facebook mo o tou YouTube o tou lo ke lo fa ka stay away from it a lo fa ka mo e a wa tia lu ai lua o lunga i Facebook o la ko Facebook o te lo ele inka desi kele o ko me ya but I know o le ai le o ka ko kan wanga o le ai le o le tala no lunga i
Dengo kong ngia post aku lunga. Oke le alang kong fele media tu lowa. Ore u faisi le bango ai kupe lunga media. Ai wo ko for sumari. Ole a te fai tala le oke le fie le. I lunga la le Facebook mangkua e se le YouTube. E se lunga i. E manga o mia le lima afe o followers. E alu isa utupe le ai. Wa vai mero fa ko bo u mango fa ya ku le la mo ka usanga u fa ku. Alu e follow le page alisi. Peke kango invite mai ya o kango invite ko baila mere fai. E ke abo e ku la invite you ya lo fast food wa fe ka ko followers wa fe kaya o to lo fast food wa fe. Ale au ke kango invite ka. Ale kele o ko ke kango fe invite mai ya o ke alu page fo ye mo me o su inga. Ai lo ni page ke lo e o makala le bango. So o ele te mai mo mai e mana o mia le lima afe lo sui mai lima afe sa spu afe e lima afe lo kaka e follow ku la page nga makalo ng makala menga fa me kan fa ku makulo wa vanua aku makumelia mo ya kupe o le tupele na mo me nei lo fa ku kala balo ku silsila ye e lo chi ku pero ko e va se la mon chupu va se la fixu mo ku Amerika la ngo e Amerika ku pe Facebook ai ku pe sila lungo le YouTube ia o ku pe nga mo ko yung sa po sino le aferi mi se la ni sila that's a lot of money lo ke fa nga wenga nga lo live mai ya sa siva peke lai pe ya e wi ala ke ba ko ka sfu wa fika ka mai mo e pe ngas se la ka lai kai e ka un tu uma me nga ke akai ka kai mai mo mai ai like it's okay fa ka ya where you have your own reason yo le lu ilanga o ma singa len ke ngai nga fe man kupu Amerika no i de fo New Zealand le fo ko ya fe man kupu no i a o le YouTube le ngo ka ngo fa ko e fa fi le YouTube le ka wa kala le vai so ko ngi simasi so le ala le mea o ke le po fele ke confuse ai o ke le po le almere a o inga lima fe followers and that's it pe fi e watch our sidunga I uma o le YouTube nga le afe followers e le alo so kupi nga lo la ko runga follow subscribe nga lo ka nga o mbien that's it ia o ka se fainga ka ki nga fa makala ko faingo fi a o le sa wo fe sidi dai o le se ese video tu lo foi a ele ese video me fa fela ngo ko ro mo bol kupi a le bo uma le fam kala i o le lu ina la ka ko si o le lu ina a wai le ma fa ngo ai nga ngi kupi a o ko le ko ke like ma ko mai mo mai a wa ana to le mai mo mai ele mo sa kupi o le ala me la ka ngo nga lo ke ka ua ko le mere mo le tupere o ke le o fa ka ua se product like o ke le o ka fa ka se wai nga o ka fa ka se fanguingu le ma se me o sa ringa pa wal mero ke mga ai e mawal lima fe dunga I followers e ko kongi le ai e ko kongi le subscribe dunga I ai le kongi subscribe lunga le o le YouTube ai o I o menga subscribe te ku se me fu le ke aska ka me sa ka lai da sengi a le entitlement po le eligibility nga le lima fe followers yang alwa invite ya al mere wa ke le complain ai mongo ai ke le sa mo tu pe me ke lo sa mo la ko pe mo ya la aku vai nge especially a page individual fo ye mele ko fia ngai kanga ka belo ka ukulu se ya maiki aku vai ka kai fi ngaru ngai aku vai fo le lu se ma au fa de stamari fo dia le sambo nge danga holiday ke vai re malo lo e ave al ka vale vai fo le mia so ya nga ya ai de o tanga tsa uma e fu ai lo o kanga ka ya o pere lo po le a pa no fa ka ye di yo ni ava no bo leva le bangka ko fai Facebook ko kere do ngar ka ko bisa fa ku kala le media ku e de si ko ro le ya le ku ya vano le ka ko ke fai ya ai ka wole awoni e to mumu abo e va ve yo ko mumu le fo de ko va ko fa ka ngari men mo ka ngong le langa iva do se la iva nga subscribe anga follow subscribe ai o me ni bo iva va ku se o mo sa e fa pe nga bo fo e fa pe nga wingo iska nga e vai mai lo waru no subscribe pa desi ke ya waika ko ko remove la e fa pe nga ngo ma wai foi nga wikai au kiri complain pa wala ngal me ke au kiri complain nga ma ko yo fi nga wa se ya o ore king ya le ala bo bo de ya si me pa mero sa kalango ku I kalango yo pe fai la ku ka pu ele live ba ko uru ma ya sing a walo pu ela pese pe fi fa fonga I ka nga ka pe le fi fa fonga I tangata e ma wala ku pe la nga le nga sa bo la ma ka makai
o le kele o pes me ke faya o runga I e res kama I fola me nga le ke vai e le population o Samoa o le si video va ko ki kia milionga ba kasi le video ngo fainga o milionga ia nga viewers ai le o sa video o le video ngo kanga modify le ka fo le ku fai poi ponga ngo o milionga viewers ia o me nga bo fai te ila nga kasi striking o even no I ia strike o fa ngai o nya ngal wenga lo po me nya wa ka fo I po lai ai lo me ai e ka mari ira I no o ko kiki a ko la wa baru se la mo ku puang sa swipe angale ai ya tamari sa mo ngar sa wa Monday ai e re ke wa mangin be la ko kiki a ko nga ya o le lui tau na ora ka ko se ia o ka ko fa mo mo vai la ka ko se ia o le vai tau nei o le vai tau o a Sofia fia ia e re fo nei me ya ka ko le matu le wa ia wa ia o ia wa le se ki si ma se ke le memories mai sa mo yo nei e le po le se ki si ma si a wa ka fika ko e che me ki si ma si pe sa fe ngai o ma se maliu yo telefo yo ni si a ingo ki si ma si ko wa sa ambia se so fu sta ma po se tina po se pepe e ya la ka ko memories fo ile lor ki si ma si e I fo tanga ta sa so fu ma ki si ma si wa to tele la to ngo ya ki si ma si ia a vai ka fo ngai ia e o ka ko me fo le lo ke le fa kaunga ia ka ko vai ku lai ia ka singai vai ka o ke mai ka unga ia walang sa tupu ia mo sa ka manga ia wala tu ma ko re ko wo se mai kero kas fu ru ba ke minge ka su ru la makala ia ke ma cha ma ko ngi sita ia o so si fa finge ia la ngu fa ma ko o la wo o ke foi o si va wa lo wo ngi si va fa ngar winga e musu e fa kasi mar finge manga er ko kasi pe ang fa ku so se ka ma lo a fi er ko kasi e ile me nga ko pero ba ku so la ga ba ko ba ma ko o ke match kui ofwa o la ya la nga bo sa ara ka ma le ara fa ka o ke match ma ko ka di si fale o fale kala pulo le ka o ko ia o le si ka malo wa me ko ku ya so ni le wa ke ia wa fa long bele la ko bo ko la bele la fa mga ko le si ka malo ai po i se si vo le fiaro le weekend ngi o ka penga usanga nga o ka ya ka penga se e vai ka penga mo fusiva ku ka nga pepa ku le ako ku lo ko ke ka vale la e alu ale va yaso a koia lilo ma fo si fo fingi le mere ya bo ke ya si fo fingi a fa pelas fa ile polas ko nga ile fa ile si va re wo ka penga ya lu ye ke ya si fo fingi fa misa ke ya si fo fingi fa misa ma ku wa fa ka nga ke vo e ma sang ile ya la bo i o ile sia bo ile le fa pera ko ingo o tanu o tuiluma ke ya si fo fingi la fa ile wo Misa makuku kefa mia o ngar malililo mga kurfingi wale bangai ko kongor ka avale ofusiva ma engala ko ale ka sa ko ku of sa fali meyo uye won esa kera fresh air ku sa o ko ka malo lore fa yer media ai le sa fe ai le sa fe ke fa ko solo mo e solo mo ai meyo ka malo lo le fia o ke fa ko kasi asin ka mai e kasi se ka mai me fule pe la ku se ofise me ke vai pila hoki pila hoki e nga foi me fa pe e foi ma fa manatu ka ku ka malolo ye fia soli ai pi se me fule le ai ke va yo e kasi ala va pe la ku si fa fingi e o ai pa ki al fa nga bunga si fingi foi le o la fa pe mai nga la ko nga le staff ai de invitation foi vai pi hoki o la fa ko makar pa ki mai bili ke fong mai o ngai ko ke nga la ku ske nga sin sarila la wala iro me nga la ku ske nga ana ba pia mai ko fong ki so ki ala ki po va pia pe la ku finge ka ngo nis ka maroro o ye ke fu wa fu la ku finge ka ngo is ka maroro la ku finga wenga mal pas ma la ku ko fa finga wenga so of finge o e e wa ko por kai ni ka ku nga ia maka ko se ere siriang fi di auto mangisi be ngai ro fer fangira we all learn from the past and o ka ki sava vali mo le manga kiri ro pula mela ko e fai fuanga winga ban ngi ka usanga ko la ko sa worki apolo lama oi sa worki apolo lama oi ile nei tai mo tau sanga
ia ngasa manga ia masa vadinga ke kusa foi perengi me alo for kisi masiongi me a mawar ka mafkanga mal fifira inga ole me sidi de matawa ia ngai ron me foi de ke sawa pe ke sawa fa ka se me fa yuro se ko foi de mo me fa de wakala sainga kama foi e luaso e ku ko ye po vala un ku foi de mga vari ku la un ko si finge o ka wa papala e mo me mo fa lo sainga le vari lo o kamanga nga ele inga sa fa ka mas fa finge ar fa ka uri ngai ola fori ngol fa au le mai ko hiu ar fa ka ngai fili ko wa fe ave ma e fa me alo fa finge ko fa ngal buima yo fe ska malo la ar fa me alo fa finge ele se me alo fa nga ko ave fa finge fa ngal so me ko nga ka o fi fa ko fa ko fa so o le me ka ka sa ka me alo fa ave ka fa ngal bo fa se ia fa ngal buima ya que le se o se di masuka la ai aru ro ka malo fa me alo fa se finge o ngi fili au ko wa fe ale le fer wa fa finge e muku mare au le papa te ulo wasa pa ki pa iore ri se ka ko fo ngi mia aka fa ya ko fo le nga le lua papa si finge le vai e moku le sirima le alo la fa ka ele ko fa pe ia ka mai ai ia le wari ile ke ka wa ko ngo ia fa ya ko fo o nei vai tau se vai pe fia taitole o si fa finge ngai a fa pe ngal ko fa ka sirima a fa pe ngal langu duri fa pe lu spuru langu duri ngai ya fa ka mangi tai lang muanga mangi tai lang ia manga ia veke vai la fia se ko ro ke ala fa ka mo fa la lunch ia pe uswa e ka fo mga audi do ofu e ke sau ia wa me so mo oi no lo sau de sia so fa su ka ko fe klo wax mai no ko fe e ke dei do ala wa baka ka pe fa finge ole afuala le we afa pe ola skai dia e kuru ile mbua ke ala me oh nice coffee ma amaka ka le e ke de uno ngai e ku se pe ke afa pe ke ko se fu folo ia wa makano fa ko pi wa makanga nga ai le asset yo ke disimas yo ka ko masa ni afi o aso fi inga o le aso ia o so fu mai o le ri fa o le nganga le mo tatou ia tatou mau al fi mal fa fani ka ko fa ka ia fa al sanga le tua ia wa o le upu le sau i o le afa na mo tatou tamba ma ko fa ke mingo nga sala le wa tangata fa mai fa nga ka manga ke sori mo mo inga le ulo ngaka ia e ui fo ia wang fa ko fa mai akam fa o so eva akam fa ku ko ia akam fa mai o le fa fine na ia mai manga kua o le ivi nga fa wai ia eva nga mo la akam mai le ivi fa wai eva lo no winga e fo le kai mi ka pon sa va ia akam fa lo eva e la me lo eva ai le lo akam le la nga o mai lo fa o so mai lo ngaka ia eva ai fa si mai le ko ia akam fa mai o fine nga ia mai ia fa pe ngale o langa e fo i mer fa fine ke Ioi. E foi ngai mea ngi ya mea mea ngari ngari fa finge ka nga ku pela ko ai nga sa mo. Wa isi ngari fa penga me sia ngari kala vo. You know, ngai ngari foi leta la vo. E ke long fienga wo so aku le hania e le masangi e ke long fienga me han longo winga langa vidi melang ko inga re o se mariu. Me penga ya musu asi fa finge i waru ka nga sia le olanga ngai o makua fa finge o makua nga oi o makua nga fa finge vai manga ya me nga ringa o kingia o lo mada indo ya o tata o mai ngai fa pusuanga ya pole tulanga fa sai le fa anga tamba fo ia le alo le tunu ia chai o petaya ia ele va veao o pea angafi le po ia di ia le ri fa tai fo wa i manuel tam fa ngal nei alo le tunu ia bo ele le kiki le va enga wo i fo nei alo le tunu fa yo le kele o ko ti fending o le fusi le ia o ma volunga i fo ile so fa sa mo ko ke ro ese lo fi le alo le tunu o ngole ele loko sa mo ia ska mi ia
o le loko Samoa ko ke vai a tai o pitaia sa whangau i Australia ko e afa fo e afa Samoa si alo a ko ke vai a pese vai foi pese ren sa vari mai ko kong o ko mga kuwa ya kai no o ka alo le pi mam ko foi la wa le ko fa sa wa e langa o kai mi o pi ye langa kai mo pi hoken ma ultimate warrior ma check the snake o kai mi nga lai mo ma le black and white o kai mi o pi ai kai mi ngai ko la ki ki melanga a wa ai ngai fo le usu loko ngu yeso usu ma le pese me foi wa fa fetai ke vai foi stamiti si alo le ala ku sa mo fa runga sa mo I would love to see him again na ko malanga sa mo ai fai si fa alo le tatu wa tunu fa ka u ka funga ba ku fa ni kulanga fo ie alo ia ma ko va ko tatu tamari ia pe la fionga ya to le tai le fionga ya la au del mali e Joseph Parker o Marcelino Masoe ia wa le wa ko ru fusi la langi wa sa mo ko ru fusi o fusi sa Marcelino Masoe o le fusi sa Joseph Parker ma le fusi le ia o petaya ia ma le fusi sa ya langa o kaminga le TV mangkola o ke le manga o ke yo fo ya ia wa ko o pe fa pe va ni fa ilonga fa penga ia ma le one and only David Tua because a unique o David Tua fo I lana tau tua ngai loa I Samoa ia ile la langi nga o fo I lunga fusi ai awa ku ilo ngwa o ke ro o ko wa mo ko complain pe pa pe fo ke fa ya ko va ku ngoi o ka lo pi so ko kere ka ko ngo alanga o muso e mai o fusi alanga o muso e ko fangu man ma ko ai ngaro mai o fusi nge ke ua nge ke ko fa pe ai o fusi pe o fusi le ya tu disi ko ke no fusi le ya tu disi ai o fusi nga tu disi mo me o loko e loko o me foi nga pi e tu disi nga po kwinse langi nga I ku disi e loko la o fusi e ke au e international e I fusi la popo e fusi ia wa ba I sio wakanga ula mai le kamala po vo de ia ai sa levo fungo ka por ka longa ma la wilo ila ku ia e paua nga vai kan ia le fesa ukala ele fesa ukala ngal mako ainga ka ko ngora fusi le ia la wa ko ia abu ke poli are ka ko ngumba wa nga ke pe ka fusi ke pe fusi ngai ko nga wa ke ma wa ke fa dia wa ke aro ka pu e ka fusi nga ma ave lunga TikTok ke wa mani a fai news bo ke musu wai lolo fo e me sa ka ko ri ki o ia la popo e ke fo e lo ri a tawa wai lolo ri a tawa le ka ko so ino ri a tawa we ka ko inga le sunga ri a tawa masiata e lolo e ngi fusi fa pe e siwa me fa interview e siwa ngi a vi me fa pe e me fa nga sa lunga sei ia pe ke fo wai lo e ya tau savia fa pe mai ia po ku dai pa fa pe mai e po ia vai e ku ulan ma ko inga runga TikTok o fusi e suwa bi di mera boringa fa pe mai e mo so va ngwa sa wi sa mo fusi se fa ka no se sila fo ma malo la tinu ia melanga ro ke musu ke musu fa ke avo ka kire ro ka ikos ka ke fia la do pa war ka nga ka ke do sa ai e langa ro ka ma fata o fata e sa ia mo me ngai e vinga vo inga le I de I said yes ya mire ka ko kan wanga ia alfa china le alo le tunu chai o pitaya ia se fianga po fo fala mo lan mula ja po inga le tunu ia sa ka fia ona fo fa chai ma bo fo ta wa inga mai se ia le li wo fa lava o ma fu ia ma le tele fo o ta mari o le lalo langi o le tunu le lava fa ma fu ala tunu ia so sta longa ia wa o pe mata sila ia mamau okay lo pola se caro de kala sa e ka fio lolo awa o ke va ko ka fio lolo pe mata sila pe wa ke lo va ai ya mata sila lo pe alo e hockey ka me vore ka polo pe ria tawa e wa le ria ka wa le ka polo
vai ka ni ya mata sino ke no ai o ke ya ai vai aku lai ambau sorry mako au no apa sei se kau feo lolo fo si pe pesta ya fita man ko pesta ma lo si aku me foi ngai ke vai a savani me pesta pisca foi stock ki ngoi ke vai a pe va pe so le al kingo ke re ka ko kamo o mau so ke va ko pikin ke ri e pe fa anki foi ke va pe sa vai Bike ba arga ka mo ko ilaw war kingo no va pe lo winga misi malela ka pi hockey fusu pi lo winga or ka penga le wale nga fai le ku ko ru sio sista ya tai ka ngapo congratulations na tai ka e se lo fa fo sia si usa ya tai ka ia ku ro wi le ku ko ru ke ro ka ko ka penga le la sponsor inga la ka ko ka ma ladies and gentlemen, our contestant number 2. La, me voy a comer un piquín que lleve. Ay, la se fue. Ai se fo mula ka malo ai whaingonga ofu voi pe kau wha e kisi pā kua ai whaade ale ai la sawa bari ma ka malo i pira kero le sika waka lero ke mga sponsor karo ne te kau wanga le la whawhawi o kuri mai ko whakua kuanga Ambai ko kuanga o le la sponsor inga ka ko kamba le la o le bai mo bai afeta la ka ko ka mai o mai ka ko avi lo pe ke wa lo pe ke wa mo wa la ko va ko le fai longa ya wa se upu me ka longa ya mo ko le ya aku ngue mo wani fai longa i ya pa vai e ku pele le azeli ka ko wo ko pe la wo mo ile ya msi sio do mai ka ko wa fai ka dira ko fai ka ko kala ka ya ole o ke fia lu in media o upi no mo mai par a maka se meo o yo dima o le alava se meo yo au a maka mai nga a mata mai ala se meo yo dima o le vision a wote fa kari there is no perfect e le se kai mi le o iska ngaka o lo uru i e si tama si uso tonga the brother le fa le toko uso papa shop isa mo e ngola fo sa mo si uso fo langa o kiro u biske ngola ko sa mo a fatala no male uso ke do football e no ke roi a wote fa kari se kai mi ho fa pia ole uso riam o langa mo di mau fa mai o manga o se kidipa ele leile o kiuru o manga o se kidipa e manga o se ala makanga mai a wote fa kari pe fo la kala le fa ku le fa sho ai na ya tatu tau ai nga sa mo ile kasi vai ba ko nga mau sa mo le lenga a wa ile le yo ki a ko la fa ko anga bo o se uri mo le anga umal kalo ia wa makanga kapal ma ko un pinga ki ai vai la sa tu pele le fo pinga ki sa va kula sta mari fo so mato nu e no ya la pa i fale ula va kula e ko ai fa se la fa e be wo fa pinga ki mai nga ke no la e wo ka la di mas fu e wo lo wa ko fu mai nga pinga ki wo fo ka nga fo lo pinga ki ia wa i ro le ya wa so nga ka o le ngi ko ka ngi pidi fo de ia o si kai e si i mai la lo le makanga si mai la lo ma pinga ki ko fi ko fu a kai mi lo ma sang sorry e te lo al mangongi ngola kwa ka lo mal mangong fo e lo wa vela pinga ki si the all experience lo fa ko a wa fa atari mo le time le while there is no perfect time for you to start something whatever in your hand whatever me lo ma fo sa mo lo ke la ulu idea a fa pe o ele te ma fatia fa pe pola sa me a fa bole man wi la wa o ke ro fa ko anga o ka piko sitting a million nga sa mo la fa ko anga mo ya o le susunga al fa fe nga ya Ricky Westerland lo fa ko follow i fo le nga le vetes plus ia male ko ke vai ka vale nga fe wa i kwa ka fala o nga due mai le malo so lo dia vai pro ke ki aloe kalau sanga sa wa fetala ai le ava ko le cash nga sa le office fa ko anga ava ko nya pe pa pisi pe pa isala elu ke lo oi a ola u meia ai ale fa ta
e fai o koe mau mar kupe koe whakawisi au whakura au. Ai o lela a maka ilo i ngā whai, vai so ko fingere i e tamari i a ngaru male mana. Fesola e foi a purule i a kako i whale asiu. O le manga ngai e o whala au whato anga foi. Ia vai leo so i a Mikaeli. Sile a Mikaeli. O vai koe aka me a Mikaeli kai au. E aru fui ka mako. We fia koe karango i ka mako. Ngale usu ma ke alo ingu awai. O vai e, o le tāua o nei mea. O le foi la, o lo fia i ka ngaka. Le foi le kwako leo so i a Maiki. O Maiki o se ka ngaka e se le lu i ero. Loko Maiki ta men, e ui e tala vorso i fosi uso. Ai ke vai ei, e fai ngaruenga. Whangoka, sau whai kuka, whai ka ngā mea. E lu iei, o resi ka maa loa ia. E maku ale i loa le whai ka ngā mea. O resi ka maa loa, penga o maa ngawa mea pero kupu. O i ngei ni usila, ma tātou sa, ia ongo ka sa mua. E whai ka ngā mea ka maa loa. O alawa, o whea umai whai rwhing, e share whapea, e share. Nang whai ngaruenga, o resi mea, o tinango whai ka miki. E se situation. Ia a whapea ngā, o ka ngaka e le, foi lele mga le arup sa mo awu ke fa vai ele fa ko fa vai ngofie e ke fa marosi le fa ko le ku fa lo mo le ka ku pole YouTube a vai do o ke fa ngal winga la so ko sa fai like now the door is open o ke le fa ya ku ke le o me alo fo mo me ke e le nga ko lu i mo ia e isi me la ko sa ngai skampang ke la ko fai like ke la ko like me la ko ya ke ya lo ngole ai mo le kupi because o lobo ke le makeki usa wa tele ka ko followers wa siria ku kampangia le la ku salava pe makangala ula le o se fai ku skala ile wa a wa kilo la ko le effectiveness o le mere ku pulu social media because we can never ele mo fanga ka ko ngaka ko ese me social media so se pisingisi o le papa kiu wa fa ka lu i wa vai ka papa kiu ko meru papa kiu porque ke pua o le vai salo bo o me sa mo fa un kiu fa ka lu i so on social media wale o se mea koe la ki kere koe peira wa uru fa kola kola e mo aku e kupelo ke mawar media include everything ma mera ngai lo kupelo ngal winga ai len fa ku ona ngal winga pelang fa koe campaign koe vidi me kia o ke la koe fa ai la sko nga yang opis ke la koe fa mele live la ko pisingis ako kunya and even now kere ka wa koe ki fa peni so ke musula ki pe kia so sa mea le fa do ke alu ku bo mau mele kupe e mai campaign le fa koe so le finga renga o lo fi nga kele kanga tau tinga oi bo e ho vekia o la le upuleanga kanga kai fasal le ko wa ir sung wa mai wa ho ide o upu ka wai o ma ida le ya langa foi wo prepare o runga i e prepare there were people in makwa against ya ki oi e fai kanga kai ki oi ia almenga fa koi o le uso le toko uso le sa mo it is a perfect time mo la se me alo foi ki oi ngo lo inga le ya because ngo sa fai la course o te le pipela te ia o ko ngo sa wa ngi foi nga ko fai la course lo foi nga uso a pasi o fiu fa ku pu nga ngo ngofo ai lo diploma o business ngi si la NCQA de so diploma foi le ai ngo sa fai la fa computer nga o ko lunga e fai le diploma ole IT a fa me ko fai le unit o instead la o sa lo ko fai o walo fa diploma nga lenga ngo se ese ai ngo mga fai usala nga ulo inga one day okay lo ngo inga e mafai o fainga e lengi orange e lengi kangaka ba si me ngo fa akoi ngo musuai o lo wolanga langa ngo usau mai le loku e kanga kai fai kio ngi ke there will be people i lo background ia male past e mai complain ke o le ke le ala kanga ngo poro kanga awa kero kanga nga e meri mai mau lo wolanga mai mau dia pa pekere ko fa penga pekere ko ingoinga ia ole aku fa masingo ai ngo lo inga le ya one day em fainga ia le ala wo inga ole aka kala open la kikira vango ai ke mangwi ai ole wo fa nga arusa wala energy le me ya mo wo sa kala pu sa lim su sing ngai lo le kero kai wo fia ka sango ka ko fa Facebook ele yang i me o mawa ole lu inga ia awo te fa atari ele se kai au fa ka si o vaso le ole wo fa fonga mai wo ava ku le kru ala me kere amaka makaro kango invite kangaka e o foi nunga le YouTube la me wele aro le fai a ele lo fai ele va ku mai le kati
I did not create the YouTube. I can't do that for you. Langa ye information o mea o fai ngai lang whanga. Ngai ka maiki. A whai a o ngumira kasi o kuko. So se fesiri ke whai ngai rungo kuko. Ngaro ka ngaka how to create YouTube, how to monetize YouTube. So sko ngā mea. Ngaro la kwa sa ule video e makamakai. Yeah. Ole meka ai leri miki. E ini si wale fie ro kwa makala me ya wa wala li miki. So leri miki runga I. E sala lau le lalo langi. O le wo o le isia kungu ui o isa bo maka mai beka ke faya. E o fuila isia kungu o lalo langi kau kere iyo oi. Waka ko maka umma i o le MSN maka ngaka leo fa YouTube mai o kau kiro kure ainga o ngaka. O le ainga koro ko kaila. O le aku momoe o I afi ai fo I lalo le sambi de ai aro lima. Kako vai koe aka kere mafume o le internet. So o le useful and aka ko ka ngofi utilize le internet ina ku way. E non ka unga le aka ko fa nga me kasi fo le le mai fo fa mai pe ya le ringa ma ko u ka fa sala me nga le ya nga ka ko ya I o fa ya kwa le me fa mai ya fia poco ya me kinga ma ko ala la me ma wa o ki yo life goes on a wo ki fa ka ri fo wa I o e ka nga ka lo ke ro o le fia ya ba fa mai o ke ra ki me ka me kinga ma ko e sa wa ko nga kalanga e reo mai ruma ai ko e mai is kanga au te le pupole o nga wa o le va au fo kanga e mako au le fia kanga o ke le fa ko au le fia o ke aka kwa pa bu le ko encourage se ke e ke le ko vai ke o e le wa sa ka fa ves mo ya po le alo kai ke se mea o ke au ke ikaro fa pe o ke ika is kanga e o foi o sum ko fa finge au bi ka ke le ka kai o ka di ai ola ukale faya okay quiet and then I'll move on so se mea fa me fa sa o le oi sa o le oi au kire ko ka se mea me foi langa I ka foi okay lo na negative people okay ke paul me lo fi ro kan poco I move on oi because your life is your life your vision is your vision you have your own unique differing style in life you go for it awala me for ma for this kanga e ku ro ma fo wa kasi nga me le pe nga ala ai lumo oi la nga ke po ke bo fai ki o mai ai pa pe kilo mai ka ma ko lo e kilo mai ai and then la me fa ya oi move on oi ya be fai ki o pe ya e fa pe nga e fa pe fai ki o mai ka me ki ma ko o nga pa pe fa mai ka me ki ma o vai mai ka nga kai vai mai ma ko ngu a wa ke po le ya wa oi ya wa le am se ba se ka la ko ge ya pi o ka kai fai ki pa wanga but most of them e re ko mingere I move on ya la ka ko ko I ka ko o ri re ki ka ko o ole vai son ke inga sa wal news e se ka la ko fa nga mo me o fake note ku pe lo hoi fai ka rento ya vai wo o sa mo re ko nga fai nga o le fai o kupe fo e fake nga o le fai le rento ya la wo mau me si fa kai wo mau a le mere fa ko la kwala o la wo sa mo sa tupu mo mua ai le yo ola le ngo mere ye o le ke le va le ngeki ke le fa fika o le olanga ngai o le manuia se mea o ke le fa fa fika ya me si wo mo le va nga ka ko makala ye o le makwa ke lo la ko fa va le ma ki fe ola le ye ke lo mau kanga o swinga le olanga bo tele ngai fainga mangi me wole ia o le fa ilo mai o fa la le ka wa kwa no fa ka wa i le se kasi o kuskala me samo mai fa se ala fionga ya magi se kati ia mala fio anga o ia to ka su aku ia fa ka wa o fa ro sa ari ko ngai tulanga la fa sidonga ia ele sa wa ya I pure ngari fai pure wa ta tala wa we ele o kere sa kala ai paure me o ila kala o vai nga ia e o mengi yo alfa sidonga ma ko foi pa wa le o me fa ta wa ina se furu toru wa ya ta wa tanga Samoa I te tono le fa vai por constitution of Samoa e furu ko nga ya ka nga ia al tanga ta soifua e le ma fa ina fa te a o se nu o lo ke vai ku le heading le mai ya ka wi Samoa observer o lo vai ku le heading ya ma ko ka no Samoa observer ya ku se donga de anga lo ka u ka ko ya ala nga le fu ka wa ngere fiafi ya se fa pe ko se kala le Samoa observer ale foi mai
o fate amai e tafua ia mangkua e sal me ko e kafua o kafua malar mar ia le ka te ro manu ni ia e la le fa ina fu tsa ile ro fu fa fonga wa me lava ye pure la fio anga ai from the fa nga le uns full of wafi ala mani no fam sido o tele yo me misleading information inga mai ia o la me la fa ke ai fua e mangkua ele fai se u fai se me fa pe tu lo wa e fa e tau tala mar fa alo i pulenga ma mal wali fai pule wa ile so u ai o ka ko sa mo ka te ro kula fu ele fai se u fai se me fa pe si va ngala fa sala fu ile ai ko ele se ko wa ya fa tu la fu no e ko ke fa ke ai ska ka se me fa pe la ngai ai mangele se unos fu mal wafi ngai mangingo le kala from singo nga fa o nga pa wal mela nga share kai o nga ile yen kula fongo le pa election le nga fai a o pro ke kia ma me ya wo uma pa wal mer fai pure fai nga sa ngilang o ya lang kai fong a o ngi me uma ko ke e to te vesi mai em me fa sala ya ela le ka bu fula fi o nga ya a wa al makwa fa ilo fesidia o li po ke la observa mana tu le upo kula ipa o le muspepa le ko ke fi wa fai mai mo uma le nga sa fua maiva ia sa ola sa fu maiva ia o le tu malo te le ai pula fu le kulanga ye le nga manu spe pare fa kala o le mea ko ngale nga ele fu meria le fu la ku email observer o sa lo ngi o screenshot mai ya ba ke ko maka sa observer e o lunga le YouTube o polo ka mala ko YouTube o lunga TikTok polo ka uma Facebook polo ka uma I just don't want to see any negative thing where kesa e ko mai kawai but lo ka ko le ya le intention le la ko intention le behind all the articles and maybe sa ola ko but wo le manga ko sia vango ko ka kilo ye ya o le mela le mo tupungi fo me fa ke o ngol fa nga ya pa walo ka ko nga o fa lo no ai len fa ko ke len fa me nga ave mangi le ko fa singo e lo ka ko nga va ku fa ba ku fo ya le ya ta tawen ai len fa ku fa ke aska nga ka se me fa pe e a ngo ma se ma ku fo le me fo le nga ku puilo ku me fa pe nga ngai ua nga oi e fo me nga su mai fa le va ka inga pole ta to nu ule i kang mamango me pe nga e fo nga ko va ko me nga fa mai oi sala fa sta mari fo ile nga sai sai tu no na ba ko ka fo le ma ka le nga sai mai ai sa funge e po o i so halo ba di fo ya so halo ya e nga ko nga maro singa nga pa ele se ko vai fa kula fu o nga kula fu fera i tamari fa pul menga la fa le ya lo fa pui uma ke lo po kala so lo wata to nga ia fa lo fo le ele fa ko fa ya afa pe ko fa afa pe sa ole ari ko lo po ko fa ki lula mangele ave o danga ile ele se right ko ke ave yo me fa por ki afa fele right mangele o le fa nga ngal kupelia ele fa ele o nga sala pe o so tu la fo no fa nga mangele Paule mele ia le sa ngole o ngol fainga i tulanga o me fungi o fa ko singa o le taimi ai le soria ai mangi le kusa o ngol mafu mai ole ya le la sa wela le mau le vainga le to mai le ave wo pa wale mere kus me observa ko muso ko ka umar fi ba ko kere fo ka ka ki mai former MP mangi se katsi o ngafi le sa mere Fa'awi has been banned from Eva and Safua after Jake's ruled he's misused of 68,000 in district fund. Both villages have ordered him to leave. Ulo fa ke mrengu. Ia ka ko vai foi afa pesa. Ia ka ki foi pule ngari im fai pule. Leo ko si la wala ko le ngo fopsiunga. Ele nga uia. Nga paul mele yai. Ole upule sa me ole misuse. Ele sa fo do pulia e o le misius ko sa paulo mela fo me fo sidonga o le se o le tani le kai nga ave ia but anyways o al maka pulo fo sidonga o karia o le mekas e ko ke fi wifi e ko o al mekas ia ko e mai foi la ia o le si o la pse vale a mai le mere o maka pulo vale ia bo pawa ia me o ke fi o te fi ia le media mai ku lengi me fa pe e mana ia ai ole o mai foi le
pi mai e sel fa upunga ia aku foi sa lok fa pupe fa pesa ia ai ka kia ia wa fa ia mangiri me sa pe wa so sengu wa ele po pesa nu ia wa meangi fa salang fa pe fa kia mangu ia foi foi ko ya al fa kia anga dia e ilo kan ko nga ave mangiri from singonga ia ele se la ko ai ya fa vai en fa ngala ko fa fa pia ona o le o fa ile un fa singonga ia on ka ko me mai lola ia tang ia fale ali di mtu bo umma ka pulia e lua me o ke la ko i o ka ya e do ilo nta pulia o le asata ya e lua ka ko o mele ngo maka ko ngi fa ya e to fa ya apuru le tato tala mua ia kasine page ka ko like le tato tala mua to fa ya apuru male le fio ko te mata president le ka ko chos lolo le fio nga lang e se lo fo ni ke lang ya I love that the fio nga president o lo fa ya lang I respecting ayo to fine dia okay lo fa sking fo le lan tau tu leva ka ko sking okay ma sang ya lang she's one of the best that whatever is my own view I respect her la uyaki ke so lo fa sking so la po kala milang fa mangalela lo le YouTube ngarengo ka ngoi o le ra fa do mai mana tua ya bo uma mangingo arkala bo uma nga ko rupe tu lo wal sui pare mia ya matu lomba ka pupu bo uma ave la kangi ya uma fonga ya bo ko la ku ya tu lomba ave lang kar sangar fam singonga ai bo kala ngoma tu rupe ya mare tu malo po nga pe ya ro fa fam singonga ya le la man ma kangi ku ia fa mele fam singonga bo le ya mare kangi ku o le aso nga fa mele fam singonga ya lo e mangi do ku si fo ia pe o me masang e fa ai do mai ai aka ngolo markangi le chapipi ia ilo lo last week o le mela le tu pui lo kunga fa mai no fam sinonga wa karia la ko le kangi le intervene ale HPP ai ele ave ko la kan o le ale ave ko o le afa wa case longo winga o le ako sa wa tu do manga ia ko sa tu rupe mana o se la mo ku puia e fa la ka ya al meu tupu bo me ile HPP a sa wa lo ko ngumai wana ole to fa ya nam lo mga ko foi ere mga orang lo ule sa I lenga ko lo ka ko eva ese singale bo fiula e fa ko fam si ngam la to fa ya nam lo ya de ai den ko ese so sa lo ngam lo fa ya ku lo ngalo ia ole case la ka ya o ko ka le ya ole la ilo o le fionga tu loma le fionga sui pa mia ia mai foi ma nam lo o le au fa nga le fam singonga le mere fa mai le recording le fa ia o leo ke kilo kunga e pei foringa mai o me mo nga be ese lo go winga nga uma longa fa de media ba ka ke ro mengi o hia sei ai le lo penga fa pero pu wa kan nga mas fa pe ia tu domba ya o ya lo se ro ma case me penga this and that ya ala pu engam lo le la wa va ko fam singonga okay la mai lan ka punga ka ngo le la ka ya la ka ngo ka punga ia e ui ala nga musunga mula uru le ko ya ko fa nga lo ia wa ina ma fa nga le ala uru fa nga lo ia instead ko ku yo le misi man ko aku ka ya aku last week e uso ku ka ya bo le nga mula uru ku runga a fa me fam singonga le ai alu longa mula uru amba nga mula uru still refuse le fa David le nga fai ele fai lo tu si le chapipi ia mangingal kala ma de pa fa penka ko folo uma mai o le afa wal fam sinonga so o u yo kere against le fam sinonga ia bor fam sinonga mal fa sinonga o la ko ngalwenga e pa ngal me ke lo ai va ku foi la le ku a fale aridi fa me fitu ia va enga na la to batua ai le ni tai o nga pa o le fiku nga va fa mai bo ese ai le tu malo wa vivese le tu malo par ele ia va kuangi me fa pe bo pu aksia ka ka ese uro se makai tu lo lava ia penga ise sor ke e fo le lu bo vai lu le tu malo o so kangi le nga va ko le pionga ya a pon fasio fa tu le pon fasio le tu va tai lo ia sarona le nga va ko fo me bo fe vai ia le tu malo o le la va ko me ai le va kuangi me fo I fa pe ki ko fo sionga
Wa le fa mai da io lo rese fionga le fa msino. O le la ko fa mai ai le ingi so ke ele va ya ko ingi vesi angang ko fa mai bo vesi ai le o yengi me approve e sa o vai ruinga le ku malo le la ko vesi ko o le tala sa ona le nga mai ia ai purei oi wa e fuai la fa unga ya wa u ke manga fu le o ke au se bia pa o le mero ke ro o kala ia le o fa lo ku le fa tala mai le fionga ya apuru malangi wa sai kongole o fam sino ka ka la le lo ke and then another case ka le sulua PM Monday ole abala awele tau sanga le chapi piringa manga o activate le sfu pesengi ia ole tula sfu dua taya ole alo tel fam sidonga le tau sanga le chapi pi amana tua ole te pionga le chama tai lo ia precious chang bo umale le ngakal sanga mangkong ufalonga le news version kengi as for idea le fola ko mai le pionga ya lang ke so mo bo ia de sai kongole fai mai na so fa manatu atu ia le pionga ile chama tai lo ia ua uma ona fata atia le unga fam singonga la lo wai ke so uma fai ele ma fai nga activate media se ilonga lava ua uma ia pa elections ia la mani no apo ka ko si fia sa ka ko vai foi ai so ka sanga la dia ia ke ilo ka ia ilo fa wa ma le fa wa e fa penga fo le case dia ana mula ulu ma tu lo ma atu lo ma tu lupe ia le la ile lo po fe ko pe karia fam singonga na mula ulu balenga intervene ia po fele ko nga mula ulu case la ka wa ilo ka ke lo ai ia pe wa ke le effect so mengi e mala mala ko por me lo kalo ia ka sia ia ka ulu e o mai funga o ko mai ma wa ia pe fo me le tup me ata to sa fata ia wa vea lava ngau le ia me ma sai lu penga le ia lo le penga ia mai mau le foi la ko vai ku ye le o ma tsa sanga le tu malu ke masalo le nga ia sa o nga le ku malu nga manga le ku malu e mai ku ma ai o bo vai ku le ku malu bo so male cha pipi le nga le ngo aku ai aku foi la ia va ku la ku point sa ka ngo aku fa pe ia wa mu musu wa aku fa pe mai ku ro inga ya but anyways o ka ya la le fa ta pura le ko Christmas aku si sa mo ye ele o moi ngoa le lau fare ai nga o lo o kupu se vai le la ka ki si maso kai mo kau fia ai nga umam ngi la vai fai ya o ya ko ye ya tu ai la vai la ko len ka ko fai ya o le si ari ko le HRPP say the cost of the fast member trip to Pango should have been borne by party not the people of Samoa. Ia o le editorial le l'observer pe anga fa ko newspaper ya se longa le anga lo ka uru ka ko nge e asu e longa ko me ka ngwe mai fa ka ngwe me ya o le fo me cha pipi o le kupere vai fe ke nga ya fo me sa ka ngwa o members o le ya sa o le ya fo mai the HRPP in its letter ma ko fo fa sa la mer ko ingo kula epa say the cost of the fast also ele o kala ngore malo o la kala ngoi members of fast trip to Pango should have been borne by the party and not the people of Samoa mani no le sa no anga le fionga tamalo le tunu po le fionga fo le li palmia o kanga ka u mai nga o penga kanga kai ese mai ka pengika nga kunge ka kalong pasesi mai ben mangi ai fo i mal malanga dia ya ko nga mele ling sa ngole fionga le li palmia mo leo mai fa tu mai ni mele le yel maro mar ku kuafia ya mo masangi la fionga le palmia pa kai kalo fa kai tapo inga le tu al meare le fai o manu ye sa mo ale ka kulo uma lua se launi mas fulu wafe o kupe fa nganga ya e mala le ya ya la to ina kula epa mala le kula epa mo le bang palmia o kupe ya e fa nganga le malo mo me fa pia karinga malo ike bofia ka usanga o kan malo sa mo ike lo ka no me sa fa sa mo e ya kupe malo le la manino le lua se launi mas fulu wafe fa alu ai foi manga bo ko se la ni mas fulu wafe le nga fa popo ai le ore le lava ma fo vai ngare ko la mere ye pe fa kwa di mami di nga fa kwa e bore le ya e so se me fa kwa bore le lava ya
La la le ase ya ka ku ya le vas furu pasene ola tunu. O ka ku va ai mak wa ma nga ya. A o va ai la va la to ina ma de ngari ina kala kala ngo mai mangisi ngai va nga. O mak wa leanga. O mak wa leanga. Ya so ye ye pura la ko ya ka nga pa on me ko la ki la ko. Ya re ko kere ka wa ka fa lo pe ya. Ya le vo wa sa foi mai. Anga ngai la fiafi. Le ko fa funga mai le video le play nga ko ngi. O fa funga mai le. Mo ko fai foi. Wa vai vai mawolo makango kangire ka ko ngafi ali nga fai mai ma diu denga ima le fionga le palmia ke lo samo o to ina mo matua a ko mai ka le le yang upu fendi o si kai me fia ma di o si kai para la ka ke lo la ilo ngalo ko ki ngal palmia ya pa wa a ko si la le kala ka malo le nga fai ngi la ko lai ma le ngari ide so le maka o kia e maka o kia fo ya aka ko isi ka ko fa fo e mo la ko la fo pe pelo palmia ale nga fa ka lo fa maka ko va ya ku we wish them all the best and it is we ai bo ma sani la pe te la tu le fo ko la mo pe pelo al me nga ma la ku so le o le fa ka le fa mai fo wa ru disi ka mai mali ngori so no va ku Facebook mo sa ke yo la audi sa fa sa la un fo me wadiki information sa pa ko va interview no fa mengi de fe ya eu fa ko e pipelo ngakmula i mai lava pipelo fa ko o puia alenga ku va ku vaso kengi awa ko i o kai mingi ko i ka ku da ipa e ka umai ai ya kire fa yak sa tala awa wi o kire ko i kai because lo que vai aku e si la fiere de era fiona para mi el mero to ina o le fo bo do le kula ai ale fu ke ro ko pa wa yo ka kai kar ko ngoi o kire o i kala ai ele amo so wi kai wo ro ya wa uchi lon sai wa ele o koe mamau ya nga al kako ave ai fa alo mai ki nga yo lo ko ska ka me o fe cha ka me ki nga ko ia bo lo ingal kari ko kero ese mo tato fe bo lo ingal de al kari me lo ko inga wa fika i fa alo de mangala wa pe ava ko kus pe fe bo ai fe au wa bo ko vai foi la le ngari de ile mamalu o to ina sai ai malonga kamari anga fo aku vai le ngari de ale mai ka kamaro le ange fa mai pese ile winga lo kala pe aku sila ia tamari anga ma me fa pia a wai de ma fainga ele ma fainga fiola fionga le au del mari e to cha el maru e ka ke vai aku sa si me fa pia e ka ke fai kanga interview oi a mo ko fa mai ala wo ye o la wo manatu la tu mana ya ka ku vai o ke ria fale ko so ke o ikale ko inga ba de me foi de lo ke ro ya o me ale e uma foi ar kausanga ngai e po a me fai ele ma fu mai o se le o fa mai ni so le lo to mo lalo yes of course ai lo ta to no e ma fu me uma ko inga ka ngoi fika a fa pete i loa e te tali tono le melo o na yo tato tu a mako kua a makanga be ka o ka kule upu fole vale makua a makanga ngalo mea so he's not the same anymore e fa kala ngi aka e ko si e ika ngaka fa so solo ko mako kua e fa nga e fisi me ya oi me nga sa mo fea no ko e fuka ka ngu mai ngi e le ya ko se si do mi ngu ka ko si nga sa mo fea o e ko fa ko foi ale fuka mako mai dai dai fuka mako mai de fuka ka ngu mai moi oi ka ro fa si fa nga e re me fa mai oi nga sa mo fea mo ya e kupur ko ingal kai mingi le ko fa ai ku ei o la mala le al palmia la fu wa kan fa al palmia lo fa ai ma tau si fide mu ma fa lo a o ka ngaka la ia fa ngar ko inga o ka ngaka nga ka nga pa u ia le u do samala le ngari i le sa mo se wa ko ia ko va ko fa me sei unga fa o fe sa mo ma la ngo ka ngaka ngi ele o ia la to mele le yo a fa mo la tunu le ngari le sa mo ele ai ma se mele le sa mo o maua mai le ngari ia sui u marka ko he cha pipi le ha ke ru ia ko ese ko waka mai ko kere kangaka aka mai yalom fa na ul ka ko cha pipi mo ya usu ya ka ko paki a me e foi ni media le ngai ko kere la waka mai fa nga mer ko inga al fa nga mer ngari dia o ngo fa nga ko inga so ngira kupi
ngai pa ngat ko inga su inga ku pe ya wa ko malisi dokta leo afualo ya ka kala man fa lo ya afualo wa fu yofu wa yofu ba ba ila ko ile se single technology ma generation se le ku le fa ku kala le fo ke la ve ai o ke lo ka ngaka ma ku ai lo u lo wa se u ma ai nga e fa inga ka inga la ko kariele la lo langi lo ke ya e kala ngoa ma ya mea ku le fo la ko ke ba ku mala mala ba ngale ye e aka mambai ai fika ku kanga kai o kala ngoma ye o makua fesiringia mo fesiringia po o le a le mawalunga i ala ko ki roa ka mambai ai le masangi la ko le effective o le wingola kala o le kaua le la kwa paksa kala le o le kau lava la fiunga ya tamari ya afualo a dokta afualo o le saufa mai lumbo le ki o le ngari dia o se mewa ke le la ku se ele isila sila afualo tu ro ka kala mar falo alo a me te manao o ke le fa le anga tamari afualo pada o lo ke ro kamari ka mai o le mawhai ngā sauolunga ka ngaka ka mai. Mawalunga ngā ruenga mkuspasi. O le kawa afualo o makwa i ofu ale lalo langi whakaluanga leo ngāri iria. A leo ofa yaku marfa alo alo afualo. Ai fo le. O a o ke ofu ilo tamari. Anga o ke whakfo i ya kulowa o la ulea a fia fo matangi. O ke ofu. O le mai tau o le atunu. E ofu le mawhainga e sau i whakalango ilo ngāri. Ngai ke whaafofonga kwa i fesiri e whaavalvalea. E ke rua whaafonga fesire kari alua wakari e. E alua rua palau wawari. A ngai tino, o lea lau ke whako e kia kamai. A ole mawhainga e sa wei, lang fo le ke ofo whapea, ole mako i lalo langi. Ai vai le YouTube o le unga ringa, e le minga ka makamakai. Ke masalo a mawar ko kero kaka e pe a alua rua e di mafi. A o live ngai whainga penga kai varsfu. Ka yosu kaka makamakai. O lea la ke sa, o lea le mele te sa mwhai mo Samoa. O la ofisiri rea mo na i tamari ia. O esta mari i atamai o le ase meo e ka fai fa le mo Samoa ai manga o e kiriva la fe aule mo Samoa vai TV1 e polisia mea lang fa ngal media ko ke roanga se mea vai TV1 pe vai fu ma a fa sala la we mau sau interview Samoa e ke vai o ko o Israel e o Amerika o le nga ringa e re inga nga ka maka maka ila ko menga e fai menga lu fa ko le fu ova ko masko inga kura epo ya fai mea lai yo pe ya mo ke o yo ke ko ika ye a fa menga lo aka o ko le a o le kamari anga o le ala la u va le o le turu a lo ke fai aku e makwari ari mai i le kulanga fu ile le o ke le mala malama po le ale mele ta mo fai a fualo wood sa le fa tai ya o le ase me o le ase me o achieve o le ase meo e tam fai achieve wai kaunga e fio le kio wai le se le kio e kaunga e fio dungo le Facebook le ngari dia e kaunga e alo e kiriva se fe au o kere ka o kere fa to lua langa o tamari matua mai o ska mari e kia kamai o le wai sau ke alu dungo le kamai Facebook le ngari ngau fai mar fale o le sia inga wai o se la fale o vai e kaunga i doa o le ainga ngai lo fai ngango foi o le o ila ainga ingo sia ngale kau fa sala mai sapari ngai kau fa sala mai sapari o le ala wai la koe marawa fiunga e alwa i le whare rea. A le tanga, o le ale message le ke mga akiriwa ya Samoa. A wale mātou mai tau, e ke lo kiriwa se message, mau ke roa ke haka mai. A e se message o e kiriwa mai whaapea, e ka pu e rea mea, o ngei fo i mea economy ma mea ngei, ya. Leo ke whai ako ke whai keke. Ua makua i ngarau kaunga a kairunga i o ke mingi. Mole koe e se 2 times 2 pe o ke mingo o mai e. O kai mi nga luenga nga la kwa kulok nga lo la kwa koloki pe kala pin nampa uma e uma fa calculator masingi dia I kura fa nga luenga I oi e le pio aso la ka kolok mai 2 times 2 e su lima e su wongo ma se ko ngi uma o su inga yo le olanga ia anga le lo fa ko wa o aru aru I luma la o fionga dokta fualo no o la ukala sa o le pa tal mar fa la de iso waru luma ai o te fa lo alo ya oi ua makua I e ka mo e ikua o ke ofo la ngai ke la ko e fa ya unga I le unga le ngweske a ngai a unga ka make mo ia ngai a unga ka make o le maka maka le mere ke fa e fa finga era ko ke o ka make a le vai mani mere o le mai ka make ki mai o mo ko fa le I pu mo al mere ke sa e ka ngo mai ia o kala o le lo fa pe fo e le mana ia ko fa fo mai a va idea ma ko desi tu fo
o le si kure e wa e ka wale ai lo tamali anga ia fa pe nga fo la ya dokta tula epa wa dokta fo tula epa e bonga la ko inga ka se foi a un ko fa mai fi mar ko inga i ba karia pa pe o ku lo wa pe o mea vale foi ya ya fa me ka maro le me finale o ka maro finale ma ia nga sa wale ko inga yo pe ya lai lu mo le e pe ya lai lu mo CNN anga la ko wa malele e ku pa wale me ke wale se sa e mo foi pa yo e ke fo ko fa mai fil ko inga yo ala e ka lo si ye si fa mai fil ko inga vai ang era fiafi ala ka lang fa finge le pi a ka pi le pi se ka fi ye o ye kai o ye ka ku e sa ala ka lang a yo si fa si lo me ma le yo que fa ku vai ngaria ele ya si fi fa si ele ya si fi lo ko le anga ku ni ko wa le wa ka ungi o le ki o ele ngi le ki o me anga ka o Facebook abai a fia la wido la ufa sa la uru ile la ko inga papa stui a fia la a manga e ke le audience didi ma Hollywood o fo le ngo o Dr. Hollywood fo salali na sa fo Dr. Afualo lo didi ma nga e ka kongule e kasile live o live as fu wa fika ka makakai o ngal me nga le ngalo ko le nga iska ka ma fa me ska mo ma we ya onga me ya onga kuskala loko le loko le nga fu ya ba le laro lang ko va ele fa finge Filipino le me I'm looking for John ko ke lo fa finge Filipino le pu makala mo le sa ko so malapa sa mo fo ma sa me hi John ave pu makala mo e kasi de video fa finge nga ele ako se ko ni so mo o le se lau mo ko pu video nga ka maka ale te fiu ke sa o mai runga malau ula male maika male maika le fa ko la ula lia ai mo ya ku pe ula lia pe fai so o pe complain ka pe vala o ke la o ke ro ya uia le ma ke le la ro la nyo inka ke o ke mo ga foi sa va se longa wo sfu wa fi e o so le fa so pe la wi ai alwa ya e alwa ya fa pe o ke ro ri po la ngari de ro ri po pe ka ko o ya le on ya nga e se me la ka sa wo fu fa se pe la wo ma ko me za lo fa sa mo le fionga le ya Dr. Natsu be o so su de liu ma lo le to fine asina to fo o se ya mu so hecha ya la o se ya to ni se fi ya ho ris ka ngaka so le nga le ha lo le le va fa de la ko ko sa mo pe la we mai me fa talo fa sa mo la mo ne fi afi yo le to o na ne fang pa ke ya wa sui ke ya wa sui e ke sui ro fo ya mo va ku rai e ke sui ro yo le me nga mo e ko sa mo lo pe la we e ko yo al me nga i mai fia nga ia ma le siang fake page ma ka si o kai mi ngai o le lano langi dia it's a different world na ngo ka ko sa mo ka ko mai fa sa mo lunga i me nga ke ko i nga mo ba ku sa we e ku me ai va fa le ke ro ka la lang sa we ku me ai mai wow pe ko ai ku ru pu me ka wow em ku fe o ai ngi si dai so le ai ku ru pu fa mai bo le ma fa pe ya o le se ma kai dong sa ai me ya me yang la lang yo sa mo sa ku pe le se me ba wa nga pa me le ma fa ala wow mai ka nga ka ko ru mai se ya ko ki ma ko ki ya le se me ka me fa ko o le la lang le fa sa mo ai ya lu nga le ai ya ke me mo ko i ngai o le fai manga kuia o ka wa ka ngaka ia o fai nga ngu me le fai ngai le fa nga le tu ma le anga fa sa mo fa alo ai le o se fai nga ngu le o se fai nga e pingi au fika pa wal me au ki so dia se me fu le a fi fu fi nga lo le si ya malesi ya ma me ka ko ko ku observa
te ka ko pe ira observer mala ko maka upule le foi la ko o me observer o le mea lava tasi o le fo kala ngo manga kua o manga kuri mai pale bia le ko le fo fa sa el pale e le fa sa a le fo mai pale bia o mea lava ka le malo a ka le malo ka pengeka o loko i falo ka pengeka wa la wo e ongo media ka pengeka nga mai le umpe la ko ni se le penko ko di poki mai onga fa kal pe la vai la le pe fe o ki la observa a le fa ngo news ni o la fa pe ya lo fa ko fa fo o la ko me observa o la ko me nga achi mer ko le ko mberen ko mai fa mai wo aku episi o aku la le episi ni va ko kupe wa ko popular ai e mo se bia o fe e si me fiki ma me ya papa driva o ko video nge ai le la wale ka fai le fu ko mai fai o ingo kupe e asko kilo i borusi ko wa subscribe ale fai ya at the leak 19 pages government media protocol obtained and verified by the Samoan Observer outlined sweeping and restriction on the journalists may question the country leaders. The document begins with the requirement that all media submit their questions a full day before the Prime Minister weekly press conference and include the proposed background check and the political alignment of a reporter. E pule ale malo. Be ko ke o ka ule lalo langi fa mai wa. E pule ale malo. Be fa mai fight police vetting. Sao ya se me pule ale malo. E pule ai la APC News e pule le fiki me. E pule ale malo. O fai nga fa avai ale parmia e pule ale parmia. Sorry ya se me. Asa foi kula epa. E sa mi de ko fisiri ka penga e wale sila me ko ka ko fisiri me la yo i ponga ka penga. Nga ko le fa beli al palmi e tapenal me dia. Fisiri ak ai sia. Fai mo ko police vet sila nga ko kele. Nga ko amai lungol political background. La nga sa. E sa. Nga hale nga sa was king foi le mari et sa fa mai yo ka ko ya ku le va. Ai mo fo kul va fa ta fa la le ta pipi se ko ke fiu fa nga mia. E o ia fionga famsino. E ia pa ki Samoa. O fionga famsino e pa loka. O le avel ka fa kuanga mal fa lolunga ona o la cho famsino nga. A le mea monia o la so pa loka e fionga famsino. E ale e tikle ngo po le pa loka si. That's the dangers of the world. O le lalolangi le kau ke ye. E le o se lalolangi se la pa seki. O fa ko le fa o ke fa ko le o ke fu ar fiswa pe o fa ka o lo ke fa yaku o le lalo langi le kau ke ye e pa lo ka fu fam singo e fast mo fam singo la ye le ai e cha pipi mo fam singo le ai e ko fu fam singo i malanga pa ki so o le kau ke karikong o ka ku ka kaula me le fa ko ia o nga ka ku ka lo lava i fam singo ia manuia ma kulanga la ko ai le se la pa senge ka ku karikong ya e se la pa senge umang me foi le ka ko ba ya kwale mo se sa wa ka lunga la ka ma fa mele fionga sa fa picho ma ni foi o fionga tsa fam sino ka ma fa fale o le fio fam sino e ka ma fa falo sa fa picho pe a inga fo ya lo ka ya le menga o se ka usol masalo a wa ile fa pe o ke lo fa ko inga kupu a lo ka uso o masalo la ngai o la ko ngia ku o fionga fo ya li im tsa fam sino e ngia ku e ya yo la ko ngunga pe yo e ke fiu fo mai ro fa media but they try their best ai de se fam sino nga siring sao nga lo fam sino nga le ko la langai you see mai lo la ki ya e fa pe nga fu lava ma ke le kala ya fam sino nga la lang fam sino nga la lang o le ke sile al morianga la fionga sa fa picho ele mori ele sunga la au del mari chopo tsa el malo po tsa mala tru ya manku fo ia nga ko sila fie ele me ka o le civil ele me ka o le criminal o le civil case ia o se case ele fa fa pu yeses o le criminal e launch ai sau complaint fa pu o le case la le avere kangere fio sa fa picho ele o se criminal la case o le civil case ka una civil case o le case foi le pese tupe and that's it ele se o se me mo fonga a fa ingal palemia
e konge palimia kupe ai le fat pui pui o le sipo lai le failanga o le lawa ave kange sa fa apito il palimia o le ko ko lo ka sa fo ai lo se criminal lai ave la lo no winga e se mai ngai kala ye fai a malo palimia ia e le rope fai sa ka ta su pe ki a fi me ai a umai funga e malo fi me ia a fa me fa si unga kong bilion ka kong ya laudi an mari to en bilion an that's it ele o so ele o se ele fai nga ave la lo yo so pula fong mai vai dai di o ko la re ko ke pese mai le cha pipi ma fa mai ku lo wale cha pipi la le a pese ku e pa ngai vo fa mai ya lo fa ya ke se nga ya e yang ro mo ko inga ele sa ya nga ko fo la le fa ele fa pui pui e o fo la le ke se ka dia ya lo va ko ngai fa mai ku e pa mai fa kai wa cha o mai di lo mai ya va mai na o ie ke ro ko inga le le bo le lo membi fo me fa i lo ko di mai ya va mai ngo mo ma pe ko ko ma kai arka ko vai yo li po kia rea mai ngale o se foi marco inga a wai le me fa pe man ko foi afa ia ai o se kala e pura ka long opinion para lo ke lo o le aso rua o fe poli ka sa fo ia la mai le unha fam singo e un malo le unha bo mo kwa ko le unha fam singo a sa foi inga a pidi a sa maro me fa fela na vai ngai foi o le me ngai o ye ia a sa foi ko inga i fa mai sa no ngale fi unha te maro yo le ai on sa ai a fai ya ai fai pia ia o le mea o ye o le au ia o le afelo se kanga le treason mo le vanga kanga chachi a kura e pa le treason le vanga kanga chachi a le ongo sa ia le fionga le palmia ongo sa i lava ongo le alofa la fui mana o ia kausi fide mai alofa o le mea mo ia alofa ia ko inga ia pia me matura e pa ala fai ia wala umasa nge la au le mari toia ai a fai a kua o fai lava e le mfaianku ua wala fa ma ko upu ya la for ko inga e fai la se tuition bo fa malo la pepero le po me e ki nga ro o ya la pepero o la pepero o ko ngi le malo mala nga mel palmia e se me a ngi le bo fa mala mo pepero pa yo pepero lo un pasit fa ka ai le ka pengika o me ka pengika e ngal palmia mang minska masu minska o me ka palmengi ko ai ku le pa ale o sa mo ngi fa mai yo mang o nga pasit fa ka mai ole ke ya la auri nga uri se sa fo mai wai nga ngai do le vai kala o ngi kala mai le ngi fa mo ngari se mo ya fa no ngoi la ska ka o pe yo se me mo ale sa ngol par mia ele se mea ele ko ngil malo o me ku se ko nya ye me sang fa nga ale sa ko inga fo mai le pe pe lo wa ma le me vai o ku kuila nga ko ngia ka nga ka fast dia la ko pa se pa nga ko pe malo ale fo mai ia ele ka le o me fa mai la ku le interview fa mai ka ele ka ko ngia pa se le fast men por fast ale fa fo nga kwa le se ku pe nga lunga official sa anga ko ngia men por fast ia la ku pa se fa pe fo nga ko ngia pa se minska e ka udah ngo ka malo masu minska ma CEO ma o men pas la va yo le fast like a men pas fo i nga ko ngia ka pa se fa manino le ai le fi mangingo me uma ai le fi mangingo ia buka ko la ka Christmas ya le fa ya ngi me ia ora ka e ia la se ka ya e fa sa wa ya le ka ngi pole ar ko ngame fa ia ave lo fam singo fa aka ko fiuro ka karo ia pe for ringor ka ia ave lo fam singo fa abo afa se ka ngi ave le tuise ia lo ko ke fa pui o al me ai o ye bolava ma ko over fo i de fu ia ya la va le o sa i de fior ka il maro kai fo i de fior ka maro ia mo foi on sa ia ka ko la smuka o poesi mea so ke le lopo ke mga ko ba ko ala nga ka nga fa le wa nga lo ka fa le wa ku o nga wa e foi ni si men por fast nga la ko mai le mata o pule cha e makasen mai yo ka e foi la ngi so le cha pipi o va ko la ko ka posting nga runga mata o pule e ka wa ngi ke wa ke ngai lo fina ngalo ai okay lo pe ngo fa ya aka ko lo fa ka ko pa ki ma ka ko lo fa ka ko pa le mia e le se me na tia o ka ku foi si e ka kala ngoi me fa pe ngi ke wa se fi na wa e o mangi foi nga fa la kala ria e mo foi e ya ka fa ki o fa pe sa le ka ngoi kala ngoi mai me ngoi i a fe la wa kala ngoi
ele umele anga ele so dia kula fu para o mea o le transparency ma le accountability ia mai fai ka we se saka ngaka ngango kango e vaku i ala ka aki aku ia fai so fina ngalo pola fo so so we la ngona ia awa o timing ei awa ka ko ke o fo fa pe o le fast fa pe ai ai ni me o le fast ke ro ka wa ni o la ngona foi awa ka fia o ka ko wa nganga o ka ko lo fanga ka ku paki o le mea le kupu pa inga kuai I mean o ka ko wa fo lo ki nganga i ro bo manga fa de o lo ngona ai ngufu o ka mingi o ka ko fa fast ai ale me ke la ngona fa de ai kai desi that's none of your business o maka upu le o mai wala tele me o kele fo isu yo fast o me mai anga o fa ka ke kuru i tato fa so fa tamari e ka ua mole aru luma ai de se me fo le lenga ole mele ole ialo le la del mari to ya ialo le fionga le lipambia i malanga ye sau mantu e fo ele fo o wi ko aru puru men au ke lo fa ia ai ono fai tionga le o vai ku ngo ambai dunga ke lo page fo mai ele ka kaunga to e o kule ia alo le la del mari to especially ya malanga ia e malanga i po tutuila e malanga fa avalo malo e ka kaunga nga vaku ia malo le malo ia matulang fa pena ia o ke salo e manino mai ka upu o le au i malanga fa malo ia wa taula nga vaku ia o le kele la fa ki nga isi la ke vai ia mai fa mo tongi tu pel malo o ke rea ya ko le ko ngia lo le au del mari to ele o ko ngia ku pel malo mele lo ai fo tangata e mai makamaka ai fa ki o le mala ko vole a spread out i kua pe la kur kale kua e ko ngia o alo lava ia langa o me sa fai e alo le e aku ma me o pepa tissue fo ia ko inga e aku malanga aku pe o le aku fo le ko inga e aku la ia o ke lo em fai le ia vai o le winga lava le sa ka ave mai ia le fionga le palmia ai ono le terminate ia e ko e palmia fast o le palmia le tru o se mta upe ta ona va tu lunga vai le se me o le anga sesi ai onga lo ke le wo ba ku ka sen be ka i vo ia ava pela e malanga fa val malo ia o ta tununga la pati da pia o ko fa mai wo ko ku pel malo e se me penga e lo ia o fa nga wa ia malo le palmia ko ba ku nga aku mo tishu me penga because they always like e prepare la ko i voile i lato tama ai le io o mai leo o lo ula la ngona i wa ku le wo mai kangaka o lo pulo sau fa mai nga pisa nei le la au del mari te ku ka ka ngi mai di se me la fa pele nga i pon ma fo lai fa mai nga pisa ngi le conflict of interest between Tula Epa and his kids in the parliament and in the Samoa fa mai ole fa nga wenga o Kula Epa mo nga alo ko me malo ya le wa ku malanga ku kuila va ku ku mai le ai ka so le aka ke le lo but it's a good issue e fa manatu e lo se me leanga e ke fu wa sa fa mai le ka la lo fia if you don't like it don't I want a complaint make or ka ko ngarwenga or ka pu le la va ku ngai ya kong fu ya nga ka ki le fiunga cha il malo e nga malanga fa malo fu ni yo la i malo which is la ta ke ro ta fe ngai ya si va ngai malanga fu i me la va ka ko ngor fast ya le fa petu ai yo ka ki ai fingaru au ngi ka mai fu si ai den penga ka la ngo la pe sa fa pe fu i nyo manga ku fa pe sa de ka ngo nga me ma e le yam sa fia e pu ya u ya le fa de oi o ngo se maka upe chawa au ka kio la ngol mere ku ya sola o le sa ka ma ale mo ke maka nga ai den penga ka ngo o fa le nga le ai mo ko yo o fa pal mira fa do ni media mo ka ku i a ku i andi sa ku i o fa mal le fa me nga pure al fa le runga i ya la fa fu ngo mai ska langa ka kaunga wa ka college transparency lang ol pal mia la tru si simple ti nga ya la lo ko fa mai ya la me ke lo e pa nga la pe se kal ngoi lunga me fa mai le kaunga ya me fa pe ta wo mo le tru langa ol pal mia sa mo la fiunga ol pal mia la tru e la ve ai le cha pipi a fa ki le cha pipi ma mempas ma su le cha pipi e ka awang ka ko fa pe fa ki le cha pipi fa pe le kalenga ol pal mia la tru ma vai la le se ngo kai mo le cha pipi ma kai mo fast
o kai mar fast e whakaua whai ki onga. Pe ui ai pa roka fast e whakaua. Pe o mai fo sei kureanga e whakaua langa o kaku. E kaua, a kari el palimia, e mana ia. La lo fa a fa malama la fionga te tala tu ngambangi ngwaria. I ngale ko fo le ko fai. Ngai lor ngai me o me fa lima ka usang o pese me fa mai ha ma. Nango ba ko kere ka kai lai kai lunga le. Fa mai o boleva ngala unga ngai fa mai pisa ya kura ipa malang fanga. Ya ale wo ba ya ngai ole ai fa me ma ro ale mai ya lo la le ma. Malama me fa porki yo ka ko fu ka ko view fa ka ngakalango lango. It's how. It's not a bad issue. It's a good issue. Langa mana ambia tato le mai ole kung. Whether you agree or disagree on me ala sao. Yeah, I'm okay. At least I leo fa leo ku opinion. E o ngi fu ka fa pesi. Langa fia po ko yo ke polo ka le ya o e mas. I voice my opinion. It's my opinion. As if I voice la opinion na disagree kia. Aru fa ngala pe che voice la opinion. Okay, o face me ngala o ke lo fa fa mia. Langa o ka ko. O ka ko ngi o lima ma vai. Fa idoa fa idoa. Ta o yo ka ko ngona me fa pe fa chawa. Ya, bo mar ka ko lai, mala ka le, tu sa ke kas. Ya le la ta si fa kai mai mo mai man wianga wenga nei vai yaso. So ku vai maru po ngai la mai mo mai. Le fia pe ye fu se la manga bole tau tamari la fa fonga. Fa kai lango nei tau sanga atoa. Ya ke lo ko mau ka sa paringa ka ko au se fu ti simasi. Ya i runga ta tu lau nei Facebook, ya malunga fu ka ko YouTube. Ya fa kai ya e kai me ya ele o o ska ka fu le ato fa kai fu ko fa pali fa tai le to mai mo mai ma folo mai ta tu lau le aso ma le aso. Ya po ko ka kai le ako ai au sa. E fu ta tu runga ya ne ya sa ko ya kia u ya fa kai ya ko la pale fu i mar ko fa ko. Ya e wi ya fa ka mai ki fu ka lango ko si kai yo. Me fa pengi o le aka wa al fai live ya fa tai mai mo mai manguenga ne va ya so man ya sa pati America ya malai ku ke lope ya alofa ke rea ku tama tira ma tu so tu fa fini ya manguia maro longo nei po manguia ne va ya so ka ko ko e fe ro ai ka ya ya ile alofa malanga le yo le tu al tai minei ya manguia maro longo po alofa ke rea ku mo ko ya ka ko o ita no mai dungo le lau ai ya moi ba aunga ma ta so la tandoa manguia maro longo nei po have good night, God bless so far so far.